Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbati fillah, uhayyikum bi tahiyatil jannah, bi tahiyatil islam, wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In katan sasanglitan iwan pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nyari na isab kita niyo miyawot pa waktu amuin magpatumtum in mga sila kawataan atawa mga kaguruhan sing kita niyo diya programa sin Nidaul Islam Channel 50 Islam TV. Alhamdulillah, magsarang sukul kami pambuk guru namo kalasahan Ika Tuan Jakaria Muhammad. Amuin dihilan kami waktu di programa ini. Alhamdulillah, in pagsarang sukul pamanga sila kataw tayo manguhuran iwan mga kamakulangan mga kamaasan amuin yan naman way na sumo amuin dumungog iwan kumita umalop si mga katibi-tibihan nila atawa computer atawa laptop hasupaya naman makarungog si mga patumtum wasihat kiawa day nga Quran iwan na sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga tayo mangod yari kita niyo biyaon amuin hawakto mangdihil kami wasiat patumtum muna patumtuman namo ingin hawabaran sin kami latun maun kanyo hasupaya aun makawa nato matakaddam atawa ilaw atawa mahinang nato ilaw hakawhoy nato diya dunya dagpagpaadlaw akhirat. Mga tayo mangod inallahu subhanahu wa ta'ala hatawod sin ni'mat dihil niya kato nikmat kabuhi, nikmat ginis maparapa nikmat hamuin yari kato tanyo yari nato hamuin nafe-feel yari nato kaya na naman in mga nikmat ini doon nakapangatod ingkatan si mga nikmat ini pangatod pangdungog hauno na nikmat ingkatan ini mahal ka tanda niya in nikmat kabuhi bangsadya kagausan sin manusia bang waktu siya masakit bangsadya kagausan sin manusia paubatan in kata apa kata mga doktor maingat diat katilingkal alam gauson niya ipawat hakahalgaan sin kabuhi sa sumagawa aw mas labi mahal ka nikmat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia pabangsa manusia hamunay nikmat ka Islam in nikmat ini bang atudungdungan in manusia bangsa nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya makasudsulka ay bimakna in sa lagu-lagu in number 1 hamuin kalakihan halulayon kawaon sin manusia dahuton sin manusia hamunayin ka Islam doon na ginahawaran niya sabab in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman ha Quran mahamulya a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ay bimakna
Ya kamu mga beriman, ya kamu nagpaparat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga amano, ittaqullah, ay kawuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatihi, sin sabunnal, kawuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, biya din yung pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya din yung sabunnal, pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, yanon mo sadya, ina ko nagmamuka na, haway ikaw hinangon hiwal, di, sumagawa, uno, in pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, hamon hinangon mo, hinangon mo, ingkatan si mga perdakan si Allah subhanahu wa ta'ala, hakaraos-gausan mo. Yating ikaisa, ikaruan niya, amuin, layuan mo, ingkatan simpiang langan si Allah subhanahu wa ta'ala, biyato, insawunal pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sumuna ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iwan, ayaw kamu mikimatay. Ayaw kamu mga bariman, mikimatay. Ayaw kamu magrida, mapatay kamu. Wa antum muslimin. Bang sadya, ay, ayaw kamu mawaya, mapatay. Bang bukon kamu halom likusan, sinaka ma Islam. Ay, di mana, nagwan ka to in Allah subhanahu wa ta'ala, in sa halga, amuin, suway madawhad si manusia, hawak to siya mapatay, amunin ka Islam. Haparman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, falan yuqbalu minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ay, hisiyo-siyo, in magmuhot-muhot, maglawag siya, agama, amin agama dugaing dahil nga agama Islam, falay yuqbalu minhu, ay in agama amin hinangon niya yan, amin lalawag-lawag niya, dugaing na nga agama Islam, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sabunnal in agama, amin hadarat, piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala, piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakataan kanabihan, pakataan karasulan, amunain agama Islam, pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Iwan haadlaw akhirat, iwan hal niya haadlaw akhirat, dahil nga mga salusong-lusong manusia. Masyaallah, kanda suway muhot-muhoton sin manusia dia dunya, amuin masaggaw niya, makawa niya in ni'mat ka Islam. Lang pa Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qauman a'izzana Allah bil Islam, fa idza btaghayna al izzata bi ghairihi arinna Allah. Lang niya, kami lang ning kauman, kami mga manusia, a'izzana Allah bil Islam, yangkat kami sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin ka Islam, may ta sila yangkat, asab hawak to masa nakauna, bangta kita ni waktu jahiliyah, hawak to sin makalom jahiliyah, in manusia, bang kau miskin, in dayahan, wayron pag-addat kayo mo, in bawai, tay halga, in anak bawai, bata-bata, kumulun buhi, hamatin, wayron, tanda sin way halga, sin manusia, sin bangkaw yan na taas, bang mataas sin kawasa mo, wayron halga, binatang, in mga sila miskin, in mga Arab, mawawain pangatod nila, pa mga sila bukon Arab, in mga puti, lamigkan pa mga itom, hamayat, wayron pagsibo, sa sumagawa, di matungin agama Islam. Tiara, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, amoy nagdihil kaadilan, yang kating manusia, hakatan aspect of life, hakatan tiranan sing kabuhi, in mga kawawahian, hawak to nakauna, di sila kapag warisan, amoy di sila makawa mana, mang mapatayin mga kamasa nila. Asa mga kawa, di matungin agama Islam,
Kaya nakakawa sila waris. Nakapagwaris sila. In mga kawawahihan, amuin, mata-mata babae, yun, liyang sin agama Islam ipapakubulbuhi. In itom, in puti, in dayahan, in miskin. Na inang sibo-sibo, hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapangatod sin agama Islam. Isin mas lawi mulya. Innama akramakum indallahi atqakum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insa mulya-mulya. Insa suok-suok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga sila nagmamamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay di mana, inventahi himano siya. Sumuok siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yung pagmamuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan siya misan in status niya life. Miskin na siya, dayahan na siya, puti na siya, itom na siya, malagbo na siya, siwi-siwi na siya tao, na sumagawa, bangyan doon kaneng kabuka, amot imbentahin na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapital, dakula, sinmano siya diya dun niya, amunin agama Islam. Kanda suway magmuhot-muhot, inmano siya, saggawon niya, inni'mat ka Islam. Hapar man pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum Islam adina. Adlaw ini, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw Arafah, yaumul Arafah, hawaktu hatiku hajj, amoy last paghaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amoy masok na sa mga pat, platuron sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat ini, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Hawaktu ini, syampuro na, complete ko na. In agama niyo, long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Iwan dihil ko na kanyulong niya. In ni'mat ko long niya, long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakum Islam adina. Iwan, nagrida na ako kaniyo. Amuin in Islam, amun hinangon yung agama. Ay bimana, bukon isiyo bang isiyo. Inagpisin agama Islam. Inagpisin ni'mat ka Islam. Papag-agama hong pamano siya. Way pagbuton si mano siya. Sa bang pagbuton si mano siya, lingog da. Wayron na kahilwalaan da. Wayron kasulutan. Sa sumagawa, inagrida, muna-muna. Amuin, nagrida, muna-muna. In kita niyo mag-agama, sin-agama Islam, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Waraditu lakum Islam adina. Ay bimakna, nagrida na ako. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin in Islam, amuin papag-agama niyo. Kanda, suway, may nang kita niyo, amuin hopeful. Long sin bahasa, amuin makawa na to, masagdaw na to in agama Islam. Yari, inagama Islam, amoy nilalawag-lawag, si mga sila wayron pa agama Islam, tas umagawain kita, nabulat in matata, in inata Muslim, in amata Muslim, in amata haji, in amata imam, in amata ustad, kanasuway, nabulat kita, halom ka Islam, way na kita naglawag, yung kita biyuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabulat in matata, yung neng ka Islam, kanasuway ta pagmuhot-mutan, pagtuyuan, inagama Islam. Hamuk masa, habumain, classmate Ahmad ibn Hanbal hadis, Ahmad bin Hanbal, riwayat, nakamemorize lang kamilyon hadis. Ang sa bambuk riwayat, 600,000 hadis. Sumagawa, habumain ini, hawak to niya mga di, Ibnu Ma'in, hawak to mga Diyos sa hadis Arab pa Iraq na inaamasa na kauna in pagpangadji nila bukom da sindikato maluhay san masyaallah laong pa laki laong simbahasa sab in ilmo yan na sungitan ko in ilmo yan na kakitaan mo
yan na TV, yan na radio, yan na internet, yan na ginis babarapa, way, wasila, amuin makakawa ka ilmo. Asumangaw kita na kung may nagpahil-pahil. Hin sila nakauna, hamok hadis hadya, panahon nila dengan dugay ang hula, dengan Egypt pa Makkah, dengan Egypt pa Madina, dengan Iraq pa Madina, panahon nila, hamok hadis hadya, manuntut ilmo. Doon man ni Ibn Ma'in, hawak to niya dengan Iraq, nakalaway sa desert, na hambuk masa, paglaway niya, aon kita niya, hambuk bayway, biya kato ten. Nakalaway man siya, diungog niya, aon hambuk mano siya, nangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasalang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala, long niya, sampurna, pagsarang sukol, iwan pupudyan pa Allah subhanahu wa ta'ala, anfaddaltani, ala kasirin mimman khalaqta. Long niya, sampurna, iwan, sampurna, pupudjihan, iwan sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, miyuli ako, sinallahu subhanahu wa ta'ala, doon, hakaywanan, kapanjarin niya, dihilan ako sinallahu subhanahu wa ta'ala, hawala dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala, kaywanan, kapanjarin niya. Miyuli ako, sin mulya, way dihil, pamanga sila manusia, pamanga dugay manusia, na ajaib, Ibn Ma'in, na yaunin, maksud niya amuin, surun niya, kitaon niya bang unuwaha, in parasahan, sin manusia ini, talian niyo, kiblaan na ajaib, Ibn Ma'in, sa haduaan sin hambuk manusia ito. Doon man, si malam na siya, ang pasyambagin salam na si Mud siya. Pagkita niya, in manusia ini, inangin dua, sin pangindua, magsarang sukulaw ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin dihilan niya ako kalabihan, dihilan niya ako kamulyahan, hawala dihil, pakaywanan kapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkita niya, manusia ini, pukulin 5, wayron 5, iwan sin, pukulihan si paksikin niya. Masya Allah. Talian yung mga taymangod. In siya ini pukulin 5. Pukulihan si paksasiki. Asumakawa nakapagdua. Nakapagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin, miyulyan niya ako. Dihilan niya ako kalabihan. Hawala niya dihil. Pakaywanan kaya papanjarin niya. Yasubo niya. May tatulong nila dua mo yato. Sambukan siya. Banglaw niya, aon palaw na isusuy ko, mas labi ka law niya maajaib. Aon law niya, anak ko bata-bata, sampay law niya nalawa, yato. Sunuan ko palaw niya, banglaw niya, inallahu subhanahu wa ta'ala. Piaturon niya law na ingkatan sin stars, si mga stars, dahil nga taas langit, diya ganan ako. Piaulukan ako stars. Iwan sin dagat. Hamun limon ako. Iwan sin long niya. Sin lupa. Gipit ako. Masilaw na in pagsalang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Talian niyo. In siya pukulin 5. Pukulin siki. Nalawain anak niya, wata-wata. Sa sumagawa unin dua niya. Sabab may talong niya. Maziltu an ashkurahu. Wa ala faddalani bil Islam wal iman. Masyaallah. Di kulong niya hundungon. Di ilaw niya mahundong. In pagsarang sukul ko kanya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab long niya. Sin dilan niya kalabihan. Dilan niya kamulihan sa sin ka Islam. Sa sin pag-iman. Natalion na to amasa na to ini. Hawiyat to na parasahan. Kaya naman si Mano siya ini. Nakapagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way nagreklamo. Tubman, hati ko. Maray, suway siya magreklamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa. Hasawag sin
ka Islam. Yaon niya kaya naman in ni'mat Islam. Yaon niya kaya naman in iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsarang sukul ko siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kita ni mano siya, hawak to ini. Kari lang kita ni mano yung problema. Hati ko baha, asawad sin, 5 na. Himal ka nakato, in para kala pagdunya. Para kala amin. Suway na to bukuntod, para kala amin. Suway in less in worries na to. Sumagawa, hati ko himal ka ni mga yat to. Asawad sin, kialupahan na to. Magsalang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ni'mat. Hahuna-huna si mano siya. Saukat siya miskin. Saukat siya kasunugan. Saukat nalawain mga pangalta niya. Saukat matawid sa problema mo. Doon niya miskin siya. Wala na siya karilan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na siya kaingatan. In sa lagu-lagu ni'mat. In sa lagu-lagu amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama Islam. In mano siya, masusa siya, hapabila, di makawa niya yung yangot-angot niya, sumagawa, yun in agama Islam. Yung mga Muslim, zaman na to bihawon, masusa siya, bang di na makawa yung mga yahangot-angot niya, di siya may nangdayahan, yun na sadya siya kamiskin, di na makawa yung bukpara kalay ni masusa siya, hadi niya kaingatan, ingat to, hikarayaw ka niya. Way na sa kaya ingatan, way na sa ng tali. In Allah subhanahu wa ta'ala, maslawi in pagpik tagtali sing kahalan niya. Sab yaon na in agama Islam. Bang sadya waha amoy napalaggo, napahalga na to in agama Islam. Hakabuhi na to, hati ko mamarahin na ni'mat pagsalang sukalan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong pasingkaul. La tahzan idha mana Allahu laka fi syai'in tuhibbu. Ayaw ko masusa. Ayaw ko masukal. Don't worry, long simbahasa. Apabila tiyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kayo mo, at awaway dihil kayo mo, in kawayan mo. Kawayan mo mabiyaw ni. Way dihil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga hinang haram, di ikaw pasukon, ayaw ko masusa. Sumagawa, fi syai'in tuhibbu. Hauno-uno mo kasusuwan mo, kalalasahan mo, kanunungan mo, ayaw ko masusa. Bangway dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo. Tiagahan ka niya. Illa idha kunta arifta kayfa yudabbirullah min umurik. Buat malengkan bangsad apabila bangsadya in kiaunan mo, kihatihan mo, bang biadin in pagpikil, in pagtali, in pagparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga parakala mo, sin mga amuin kahuy mo dia dunya. Min umurik liyakuna afdal in mga in pagtali, in pagparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga parakala mo amuin mahinang siya the best lang simbahasa. In mga amuin parakala mo mahinang siya sa marayaw hingguan niya. Way ko di orang biari sabsin ikarayaw kayo mo. Way ko piasok pahinang haram sab ikarayaw kayo mo. Way ko piakaon sinambok parakala sablin haram ikarayaw kayo mo. Gatin Allah subhanahu wa ta'ala bangin lasata paginhawaran ta maslawi in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala paginhawaran daing sin baranta. Hamat ni Allah subhanahu wa ta'ala wasawpa tazubu qalbuka minal hubbi fillah. Ay matunaw long niya, mahipo, matunaw sin lasa, matunaw long niya in pangatayan mo sin lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab mayta mahuna-huna mo ingkatan sin jimajato hakawuhi mo ayaw ko magreklamo sab mangyan na ni'mat ka Islam, yan na ni'mat iman kayo mo, di na ko mamarahin na yan
ipagsarang sukol mo po Allah subhanahu wa ta'ala. Lasahon mo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Kitawa ka in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kasigpitan niya, in agama Islam, bangsadya mo in wayron niya tindukan, wayron niya tindukan, iwan si mga sahabat niya, hati ko di mabut in agama Islam. Tas sumakawa, hasawag sin lasa, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kato, tindukan niya, misan bato kasigpitan. In kasigpitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, miawot, hamuin, amul huzni, hatahon kasusahan, hamuin pila 2 tahon, wala nagboykot in Quraysh, ha mga Muslim, di sila papagdango, di wayron mami kanila, wayron dumakang kanila pagkaon, hamay ting kasusahan, mataod nagkamatay, hawak to eto, nawapat in Abu Talib, amaon niya kanungnungan, amaon niya kalasahan, amoy nagidesen kaniya, nawapat in Khadijah, amoy asawa kalasahan niya, amoy asawa, laong niya, amoy hawak tulong niya, yung kataan sin mano siya, himuting ako, sagsabunal kako, hakatan sin mano siya, piyasaran ako, way niya ako piyasaran, hakatan sin mano siya, way nagmaikot, sin pangalta nila kako, insya nila na way nagmaikot, hamatin sifat ng Khadijah, nawapat ng Khadijah waktu ito, sa sumagawa, amating kasusahan niya, sa sumagawa, wayroon niya to nilang sawab, hamuin, di niya tindukan, di niya pasampayin agama Islam. Hamuk masa, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawak to nagdaawa siya, halaw Makkah, in pamong niya, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihun. Ya kamu mga manusia, hakahalagaan sin agama Islam, kulu la ilaha illallah tuflihun. Pamong kamu la ilaha illallah, pamong kamu wayroon mapatut sumbahon na kasabunnalan, buat malengkan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tuflihun. Magkasanyangan na kamu diya dunya, dagpak paadlaw akhirat. Uning hinang ka na si mga bangsa mga Quraysh, pagtiloon siya, pagtikdahan siya, pagsuntukon siya, miyawot pariwayat, hingkatan sin pamaranan niya, nagdugo, kaya kuhaan dugo. Asumakawa, unin, hawak to, ang pariwayat, napunong siya, magkapunong siya. Asumakawa, hawak to siya makasayo, unin pamong niya, tumindog siya, sumakawa, magpatirawa, magbalik, kululay, ya ayon nas, kulula ilaha illallah tuflihun. Ya kau mga manusia, pamong kamu la ilaha illallah, magkasanyangan. Amot yung pamong sin Rasulullah, hawat to na kabinsanaan, kaya naman niya, kabinsanan, talian yung kuno, hamok manusia, kabinsan, hawat to na severe, atas lang niya, mapunong siya, sabing kabinsanaan niya, pag binasa kanya si mga Quraysh, si mga bangsa manusia, amuin way, timay masinaka ma Islam. Magtangis na din mga kaanakan niya, Fatima yung Zainab, long sin anak niya, iama na mo, kuno long niya, mahuwis long na inilong niya, kuno long na jimadya to, yaka mo mga anak kulong niya, inshallah long niya, inagama ini, inrisala ini, inagama Islam ilaw niya, mabut dalaw niya, hakatan sin, amuin, binaybayan, hakatan long niya, si kawayan, sin city ni, amuin Makkah, hawiyaon, hasawag sin, pagmatuyo, pagsabar, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haagama Islam, hapanindog sin agama Islam, miyawot, sampay marikato, nakapag-agama kaya sin agama Islam, kanda, suway ingkita ni umano siya, hazaman ini, halagaan na in agama Islam, butang niya, in first priority niya, in agama Islam, habya din maparayaw niya, doon ang ginawaran niya in agama Islam, sawab, suway kita ni kumawa pamintangan, in agama Islam, amoy in agama, pera, atanda, sin kahalagaan niya, pera nagparay na Allah subhanahu wa ta'ala, kanabihan, karasulan, asupaya sumampay,
asupaya panghindoy na agama Islam miabot piara in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piara in Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya humindo sin agama Islam. Talian niyo kuno hawak to kasusahan, hawak ang kasigpitan sin Rasulullah, hawak to siya nawafat laong sin Aisha radhiyallahu an, hamunay laong niya sapu-sapu nintian, hamunay laong na intian wala nakadanam sin kansub marayaw, hamunay laong niya in taykod wala nakakulang ako kulangan marayaw, hamunay laong niya maimbaran laong niya wala nakadanam sin parasahan pagdun niya marayaw, mahita asaw sa sin pagmasusan niya mangbiya din kita niyo makamahawon na katigidluman harap panikmat Islam. Bang biya din nato maparagbos, bang biya din nato maparagbos in agama Islam. Di kato. Ang mating kasigpitan. Talian niyo mga tayo mangod sa mulya-mulya mano siya. Piara sin Allah subhanahu wa ta'ala manipadun niya. Inbud uhud na jugjug sing kuyag. Hawak to siya na hawak to nakakiik in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mulya-mulya mano siya miyanaw di agin lupaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sumakawa bihad tuin parasahan niyanam niya way nakakaon marayaw intiyan niya way nakananam kansub marayaw wayron taygod niya way nakananam kukulangan marayaw pamaranan niya parasahan niya way nakananam parasahan dunya marayaw. Kasawod sa Japang halaga sin ni'mat sa halaga amo ni ni'mat kay Islam. Mga tayo mangod suway tod mahinang pamintangan sin kita niyo. Ayaw in agama Islam may nang amuin second priority sin kita niyo. Suway hakataan uno-uno. First priority ato in agama Islam. Hawiaon makasusan zaman di maja to kato asawab hapanay ko rin na to paagama Islam tanda niya bang inambok anak inambok ina aun siya anak amuin aun simbasa amuin bobora high school di ra makasaya pag school nalaw niya papangadyan na astagfirullah bukuning kalagayan laong niya bukuning kalagayan sinagama Islam hindi hatto sumagawa suway na to first priority na agama Islam sa ukat na di na makasayo pag school papag pangadyon na di man dyan biyato sumagawa suway in may ng first priority in agama Islam hakatan kahilwalaan kasusahan di madyato di hikato hakaw man amustama na to in agama Islam da in makahalulay kanya mahita, inagama Islam ng dara kaadilan. Haway roon ha mga duwayng agama. Hambuk masa nakawas sa kami magazine. Kalo hinapusan na yun inshallah. Aw nang buk masa na basta na magazine ito. Aw nang buk mano siya nagpakunting siya. Hambuk barbero na barbershop. Nagpakunting siya. Pagubos, kakilahan man Muslim siya yan. Sin barbero ito, magukunting. Nasabo ba yan nagkukunting biya na story sila. Doon man, long sin barbero yaw na magukunting. Long niya, bang auntuhan long niya. May talaw niya naawlo ng kahilwalaan. Nahilwala ng manusia, matawdlong niya. Ginis babara pa lang niya. Pagpatay, kataan na. Manglong niya aon sa dalaw niya, tuhan lang niya nagsisipat marayaw. May talaw niya aon lang niya, kangian. Nahilwala kita lang niya. Wayron nahalulay in community ta. Na, way nakasambong in biya Muslim yaon. Kasadya biya, wayron siya siyambong
sumagawa doon man only maway mangkato taong grasa taong grasa ang biya mga dupang-dupang hakwanan na mga karandanan na only maway sabo only maway biya to taong grasa na at amo na yung buhok sin taong grasa yun hilwala way nagkuan way nagpakunting way na nalulay naayos maraming buhok na hamat na lang jawawan sin Muslim ito iyan ang salong niya weron sablaw niya kuan long niya barber long niya weron long niya magkukunting long niya marayaw way na may tasablaw niya long simbya barber magkukunting ito kita matulong niya tudlo na nabiyaan itawalong niya mangsadya long niya ang barber long niya marayaw long niya aon long niya barbero na ikaw lang na mabiyaw na ng buhok sintaw yaon na siyang bakansya yari ako long niya yari kami long niya mga barbero long niya amuin nagtatakad sumuok sila kamo asupaya amuin buntingan na mo sila paamu-amuhon na mo yung buhok nila nabiyat siyambungan siya sin Muslim yun nabiyat tura inallahu subhanahu wa ta'ala yari nagtatakad kato yarin Tuhan nagtatakad kato matto magbalik kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya inallahu subhanahu wa ta'ala halulayon niya yung para kalata hamet tuin kisah wayroon na makahalulay sin para kala na to hamasa na to ini mangbukunin nikmat ka Islam inshallah subhanahu wa ta'ala pagbalikan namo inta halga nikmat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pamano siya pabangsa muslimin amo na nikmat ka Islam kanda halgaan na to mga tay mangod ayaw na to hinangon na ibutang na to taykod na to sumagawa hinangon na to inaka ma Islam first priority na to bangsadya amin na feel na bangsadya na huna na to inaka ma Islam in mahinang sabab umangkat kita niyo ang katon kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hadarajat na to mawa hati ko magmuhut-muhutod kita niyo kawaon ni nikmat ka Islam inshallah subhanahu wa ta'ala bangaon kami kabtangan wala imamo na ineto hati ko tanda sin kalam masin iman namo iwan ka kulang sin ilmu namo inshallah subhanahu wa ta'ala in kami nagaanad-anad iwanin kami biara sing kaniyo amuin nanuntut pa ilmo inshallah subhanahu wa ta'ala pagbalikan mayan inshallah subhanahu wa ta'ala adi pa kami kapamaid manalam salam kami pamanga sila kataw tay manguran yan na kuwa maso magdungog pamanga kataw tay maro na Qatar iwan na Dubai iwan na Saudi inshallah subhanahu wa ta'ala bangmayan piagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manyutyo lugto na to in manyutyo amuin efforts na to inshallah subhanahu wa ta'ala bangmayan ibutang na to in kay ikhlas di pangatayan sin kita nyo inshallah subhanahu wa ta'ala patubuon na to in sabunnal agama Islam di haginahawaran na to hapangatayan na to hasupaya hadi ko mawaya hatawa mawaya tumubo inagama Islam hakwa sin ginahawaran mo inshallah subhanahu wa ta'ala so na to eto min ipakita inagama Islam relevant asal sa relevant na sumago ipakita na to pamanga sila naguna-huna inagama Islam backward ipakita na to pamanga mano sa to inagama Islam siya na in demand solution hawak to kahilwalaan problema di majato di kauman na to inshallah subhanahu wa ta'ala bangmayan pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahapon ini mamaid kami lapal salam iwan kasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.